have special story, and the story say, if you drink this, we laugh. I'm so sorry about it, really, from my heart. Enjoy! I'm blushing. Don't be scary, come on! Čekamo neku dobru hasinu. Da, evo prvi se ukrcavamo, business klasa, brate. Hello. Welcome aboard. Thank you. Seo sam da jedem. Uzeo sam neku piletinu sa pirinčem i povrćem i mnogo dobra, znači brukica. Evo stigli smo u Istanbul, sada čekamo na taksi, bus da nađemo nešto pa palimo do hotela. Nama treba, ja mislim Sad kupujemo kartu za bus i nekih sat vremena nam treba da dođemo do hotela. Da ga slikaš? You want me to take a picture of you? Yes. Thank you so much. Have a nice night. You too. See you later. Bye! I eto, slikali smo se sa Baticom. To je Ivona se slikala. Muvate lik. Znači to su karte za bus. Gdje idemo? A gdje piše? A long way, my bro. Kako ti se svidjela business class? Business klasa mi se svidjela previše i totalno kapiram ljudi koji putuju njom, jer toliko ima prednosti u smislu ne čekate ništa. Znači iz aerodroma, to jest iz aviona do aerodroma i napolje vam ukupno treba 10 minuta. Pa gate smo prošli tipa za 10 sekundi, bukvalno samo predaš pasoš i oni ti lupe pečati i odmah ideš. Ovo je business class. Ovako ja, ljudi moji, idem sada, što nemam vremena da kupim novi kofer. Evo stižemo do perona 17 i sad tu treba da čekamo valjda bus, na svaki 15 minuta ide. My friend says this machine it works? It works, yeah. Niye çekiyorsun ya? Yasak. Ay çalışıyor mu dedim, şu an çekiyorum, bak şu an çekiyorum. Vaa. Dva ujutru je i nemamo pojma gdje idemo. Mnogo je dobro, brate. Znači ništa ne vidim, ali mnogo je dobro. Grand Bazaru i ovdje ima milijardu stvari random, znači čilima i začina i gluposti raznih i sad idemo tu da gledamo što ima. Miriše bruka hrana. I give you something different for you. No sweet. It's good for this cold. Just one minute. Možeš samo da uzmeš, ne moraš da probaš. Bravo. Thank you. You now do it video, yeah? Yeah. Do it video for me and with Ivona, okay? Okay. Ivona, come. Okay. Smell this one. This one jasmine flower, okay? Okay. Ivona, if you put in hot water, after 2 minutes, it's open big flower. He open like this one. Yeah. It's very good for kidney stone, for colon. It's very good. Smell. Woo. I am sorry. We have this one, and we have this one. Dobro, brate, Mixed green tea with orange and lemon. It's very good for lose weight. For example, like that.
But I don't eat sweet. It's not normal sweet, please. That's for you. Also, you need too much eat. You don't eat anything. Okay. 1, 2, 3. What's happening in your mouth? Thank you. Thank you. You too. Bye Thank bye. you, bye. Ao, brate, ubedio nas Batica da kupimo čaj. Special hot look with cocaine. Kokaina? Yeah, make you high and happy. Come on, try cocaine. Kokaina. Ja, sad ću nam spremati čaj. Please no. We already had. I will give him funny tea for him. You wanna try funny tea? No. I can't For drink him. anymore. You try funny tea? Come on, it's funny. Okay. Have special story, and the story say, if you drink this, we laugh. I'm so sorry about it, really, from my heart. Enjoy. I'm blushing. Don't be scary, come on. Scared. You understand, right? You cameraman. Ay. Wow, it's amazing. It's great. I told you. How can you drink this? You just wait 1 minute. I forget to tell you. Oh, yeah, that's it. Thank you. We will come back tomorrow for sure. Thank you so much. Have a nice day. Bye. Evo sad smo na Lic. Kako se zvao? Grand Bazar. Grand Bazar, da. I idemo da nađemo neko mesto za klopu. Gladni smo, umireno. Vidi ovo. Ovo sve može da se lijepi na garderobu. Stižemo na Has i odjela znači imaju svašta. Najpoznatiji su po kebabima, to je neko mleveno meso kao što je kod nas pljeskavica. Onda ražnjići, gulaši, razne vrste soseva, blagi, ljuti i neke njihove domaće pice. Evo, završili smo jelo u Ortaklar restoranu i mnogo je dobro bilo. Cene su 3 puta manje nego u restoranima gdje smo juče jeli. Tako da za svaku preporuku je restoran. Sad idemo da nađemo neko mjesto da kenjamo i da jedemo baklave. Dobrodošli u jednom poznatijih prodavnica baklava i svega što možete da nađete. Idemo sada da biramo baklave i da probamo i da testiramo. Ovo hoću. Da, ja hoću sve. Thank you. We have Russian menu, посмотри русское меню, пожалуйста. We're not Russian. No, thank you. Buraz, ono, jebote koliko su to sam. Sad će ovdje svi da krenu. Aj sad. 3, 2, 1. No thank you. No thank you. No thank you. No thank you. Ovdje su 45. A on je tamo na 260, to je mnogo. Da. No, thank you. Evo ga, brat dolazi. No. Evo ti 40 je napravio. Ajmo kažemo 30, to je to. I piće. 30. 30. In the middle. Ajde samo nastavi, samo... Šiži biće. 30. Odmah, brat, zna kako da... Šest sati je i 20 minuta. Izašli smo iz hotela i idemo ka aerodromu. Tražimo busevi gdje staju. I u 10:10 nam je let za Kapadokiju. Evo, ušli smo na aerodrom i sad idemo da tražimo biznis klasu gdje se check-inujemo. Niga vuče kofer kao pravi business class member. Well. Idemo sada da nađemo lounge i za sat vremena nam poleće... Ne, otvara se gate. Tamo stranište i ovo kilja. A? Boarding pass is
Mama rekla. Smestili smo se sada upravo i čekamo sada da poletimo za nekih 10 minuta. Dobili smo vodu i ove leške korone. Mnogo dobro. Bye. Evo, stigli smo konačno u Kapadokiju. Brate, sad ću vidjeti. Gle koliko se pari, brate. Da, ali nije toliko hladno, brate, nekako Istanbulu hladnije, brate. Kao, vidiš? Okej. Snowing! Pa da snijem, brate. If you need anything in these days, we can help you. Evo, stigli smo sada u Kapadokiju. Ajde da se smestimo u cave. Kako se zove ovaj partner? Kapadokija Arbas Cave. Abras, ne vidim od grožđa. Kakav gas, brate, kao ti si... Ja se duša, tako je mračno te, brate. To je fora, brate, ti si u pećini. Kenjaš tamo. A brut, daj da kenjam. Evo idemo da jedemo nešto do grada, apsolutno nema nikoga, nigde. Došli smo na pravo mesto u pogrešno vreme. Evo sad smo došli u kafe Antre i naručili smo ovu čudnu kao lazanju. I ovdje imamo jogurt sa belim lukom i to uzmemo. Sipamo preko ove prve kore. Malo. Ne, ja volim puno. I onda uhvatimo tu prvu koru viljuškom, zarolamo tako. I to je kao jedan zalogaj, ceo. Krenuli smo u obilazak Kapadokije. Vreme je hladno. Tipa koliko ima? Ima minus je, pa ledi se sve, brate. Minus je, ne pada sneg, nema magle. To je okej. Vozi nas Travel Lux. Nije to tako da, jeste. Ovo? Da. Jesi siguran? Ne. Došli smo na prvu lokaciju. To je kao, kako oni zovu, castle, ali u stvari samo iskopano u stenama prostorije i tu kao žive lokalci. Koliko smara ovo, brate. Evo šta morate sve da radite sa dronom dok se namesti. Završili smo sa panoramskim razgledanjem I slikanjem. I dronovanjem i sad idemo na sljedeće mjesto, a kad idemo na Has? Došli smo na mjesto gdje se ručno prave tepisi od prirodnih materijala i prirodnih boja. Za jedan tepih potrebno je nekih, ne znam, 8 mjeseci da se izgradi i radi ga samo jedna osoba. Uglavnom žene rade taj posao. Zatim smo otišli da gledamo kako prave od gline posude, vaze i to sve bez ikakve struje. Znači oni nogama okreću točak i onda se ovo gore vrti i rukama sve to znači prave. Što kaže brat? Hladno nam je. Penjemo se sad ovdje najviše ovo kao šta je ovo deo crkve.
da vidimo šta ima. Na vrhu smo celog ovog otvorenog muzeja. Što je bruka pogled, brate. Eto, tu je sveto mesto, tu se sedite, tu se molete. Tu se puši buksna. Mislim tu se popiješ, dođeš ovdje i pušiš buksna. Završavamo naše putovanje. Samo mogu da kažem da je Turska nestvarna zemlja sa predivnim ljudima i preludom hranom. To je to, ljudi. Bacite like ako vam se svideo video i pretplatite se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem.